инак дӯстони азиз, фурсати тамошои рақобати ниҳоии Комроншоҳ дар вазни то 90 килограмм барои ба даст овардани нишони биринҷӣ. ду варзишгаре ки аз ҳамдигар шинохти хуб доранд. натиҷаи умумии пирӯзиҳо 1-1 аст. Раул Камачо, довари дараҷаи олимпия аз Испания, рақобати Комроншоҳро бар ҳарифаш қазоват хоҳад кард. Комроншоҳи Устопирён дар паҳлӯи Муҳаммадмурод Абдураҳмонов, сармураббии тими миллии ҷудои кишвар, ба саҳнаи рақобат мебарояд. варзишгари 28-солаи тоҷик ки 131 рақобат дорад ва 70 пирӯзӣ. ӯ дар муқобили варзишгари 26-сола аз ҷумҳурии Чех Давид Кламерт рақобат мекунад. ҳарду низ имрӯз дар форми идеалии худ қарор доштанд. Комроншоҳи Устопирён то ба марҳилаи ниманиҳоӣ рафта буд, вале дар марҳилаи ниманиҳоӣ аз ҳарифи қудратманде аз Шветсия шикаст хӯрд то ба ин ҷо бирасад. рӯярӯи ин варзишгарон ду бор сурат гирифта буд дар фаслҳои гузаштаи ҷудои ҷаҳонӣ ва бубинем маротибаи сеюм чӣ хоҳад шуд. ҳарду низ ҳаракоти бисёр сареъ ва пурсуръате доранд дар ҳамин рақобат. бубинед қапидани Комроншоҳ барои як усули маъмулӣ. ҳалук аз дохил хуб аст, фақат ба самти пеш иҷро мекунад, аммо аз зидди ҳамлаи ҳариф ҳам ҳазар кард ки ин низ як роҳи хуб барои раҳо ёфтан аз ҳуҷум ё зидди ҳамлаҳои ҳариф мебошад. вале Комроншоҳ хуб шурӯъ кард. мубориза барои қапидан аз нуқтаҳои гуногуни либоси ҳариф бисёр хуб буд барои Комроншоҳ. дар лаҳзаҳои аввал дар 1 дақиқае ки сипарӣ шуд, аз пой дар меафтад Кламерт. довар ба чӣ ишора мекунад? Раул Камачо ба Комроншоҳ нигоҳ мекунад ва назараш чӣ бошад? ба варзишгари чех ба ҳарифи Комроншоҳ бо сабаби аз мурабба ё ҳамон чоркунҷаи зард баромадан шидо медиҳад ки ин бар суди Комроншоҳ аст. мавқеи қапидан аз гиребонро Комроншоҳ ба маврид истифода мекунад. суръаташ ҳам мӯътадил ҳаст дар айни иҷрои фануни партобӣ ё ҳамон бахши саропо, вале фақат иштибоҳ лозим нест барои таодул ё ҳамон мувозинат. вагарна яке аз рукунҳои асосӣ барои пирӯзӣ ҳамин таодули ҳарифро контрол карда тавонистанд. як пойзанӣ кард Комроншоҳ ва дар ин қисмат аз рақобат бубинем чӣ хоҳад шуд. 2 дақиқаи вақти асосӣ дар ҳоли сипарӣ шудан аст. Комроншоҳ барои расидан ба аввалин нишони биринҷӣ дар фаъолияташ дар гранд-сламҳо. ёдовар мешавам ки Комроншоҳи Устопирён дар гранд-сламҳо 2 бор то ба марҳилаи рақобат барои ба даст овардани медали биринҷӣ ва партоби болои шонаро дар мадди назар мегирад. аз таги каши ҳариф бисёр ба маврид, вале 2 бор кӯшиш кард. Муҳаммадмурод ҳам маслиҳату тавсия медиҳад. ёдовар мешавам ки Комроншоҳ акнун пешсаф мешавад бо сабаби оне ки ҳарифаш камкор буд. як шидои дигар метавонад тақдири ғолибро рӯшан кунад ва Комроншоҳ ба аввалин нишони биринҷӣ дар ҳирфаияти худ аз гранд-сламҳо бирасад. 2 бори дигар ба ҳамин марҳила расида буд, вале мутаассифона шикаст хӯрда буд. мавқеи панҷум гирифта буд ва 2 бори дигар дар гранд-сламҳо зинаи ҳафтум гирифтааст Комроншоҳ аз 22 иштироке ки дар маҷмӯъ дар гранд-сламҳо дорад. мавқеъ ва зари набояд дод. аз як даст иҷро кардани усул баъзан хавфнок аст. Комроншоҳ роҳи гурезро хуб истифода кард. 1 дақиқаи дигар аз лиҳози ҳаракоти тактикӣ низ Комроншоҳ метавонад ин рақобатро ба поён бирасонад. бори дигар баъд аз дастури шурӯи рақобат додани довар чанг ба гиребони ҳамдигар мезананд. Комроншоҳ ҳаракоти тактикии пойҳояш низ ба маврид ҳаст.
پایزنی قپیدن از پس گریبان و از پیش گذشت کامرانشاه اجرای اصول باید کند وگرنه میکند به همین ترتیب از داخل پای همان فنون معمولی هیجان و شور و شوقی مخلصان و طرفداران در اینجا دیده می شود. یک هلوک معمولی لحظه های پایانی وقت اساسی کامرانشاه برای اجرای فنون اینجا جهد و تلاش میکند و در همین لحظه آخر احتمال به آن نظر است که هرچی بود و بود اجرای اصول نمی کند. به هر حال یک زل قپیده میستند. وقت به گلدن سکو میرسد دوستان عزیز. کامرانشاه استاپریان یک قدم دیگر برای رسیدن به اولین نشان برنجی در کارنامه‌اش. راول کاماچو دستوری شروع دیگر برای رقابت رو داد. آغاز گلدن سکو کامرانشاه سمت راست گریبان حریف با دست چپ و دست راست رو از دیگر سمت و نتوانست اکنون موفق می شود پرتاب معمولی فنون سراپا و به همین ترتیب کامرانشاه توانست دوستان عزیز. اما ببینیم داور چی قضاوت میکند. یک عملکرد بسیار جذاب بود اما اگر در همین لحظه بار دیگر ببینیم نوارهای تدریجی رو دست حریف رو نه دست از قسمت بیرون بود دست رو کمی اگر طرفی شکم حریف میکشید این وزری بود. یک بار دیگر همین ترتیب اجرا کند. از لحاظ فعال بودن و اجرا کردن فنون یا اصول های جدا کامرانشاه به مدال برنجی میرسد. فعلا مجازاً هم میتوان گفت که مدال برنجی در مشت کامرانشاه استاپریان است. پرتاب بالای شانه اما برای دفاع از خود به بالای تتمی هم افتید که این هم یک راه فراری تکنیکی از اصولهای حریف است. در جودو 5 دقیقه در مقابل همدیگر رقابت کردند. یک اصول معمولی دیگر یک اجرای فن برای کامرانشاه اما مسافه نزدیک می شود کامرانشاه و زیدی حمله اینجا چی شد؟ وزری با کلامرت ببینید چگونه با قول هرچی بود و بود گفت هجوم کرد. همان هلوک معمولی و مدال برنجی از مشت کامرانشاه در این رقابت افتید. اما داوران چی خلاصه کردند؟ داوران احتمال قضاوت در مورد همین وزر نهایی باشد. بله همین ترتیب نتیجه پیروزی ها 2-1 شد. کامرانشاه موقع پنجم را اشغال میکند و با گرفتن زینه پنجم قناعت میکند. در این رقابت ها حدود 6 دقیقه رقابت کردند و ببینید کلامرت چگونه حیرت زده است که توانسته در برابر یک حریف پرزورش موفقیت به دست بیارد. نوارهای تدریجی یا سوس کرده شده را ببینیم در صحنه های تکرار. کامرانشاه امروز خیلی خوش درخشید دوستان. اگرچه در مرحله رقابت برای به دست آوردن نشان برنجی باخت ولی هنرش شایسته بود. اینجا فقط باید اجرای اصول رو به سمت پیش تا لحظه پایانی کامرانشاه گمان میکنم باید انجام میداد چون که زیدی حمله بود. ببینید اول حمله کرد کامرانشاه خواست جواب بگرداند با همان هلوک معمولی ولی موقع قپیدن اینجا گرموش بود و دو دست محکم قپیده بود که دیگر مداری حمایه کردن. ببینید پای با پایش هم در همون حالتی که تعادل کامرانشاه یا وزن او موازنتش در پای چپش بود به همان روش یک ضربه زد به همون پای کامرانشاه و این بود که کامرانشاه افتید و وزری رقم بود. بار دیگر از زاویه های گوناگون ببینیم به چه شکل
ва ба кадом шева. Комроншо агар дасти ҳарифро метавонист иҷро кунад, бубинед чун ҳаракати пояш ба дигар ҷониб шуд. Дигар агар шавад обӣ ва нашавад даимӣ ин варзишгари чех зарба зад ва ин ғайрат ва шуҷоати ӯ ба пирӯзӣ ба анҷом расид. ҳамин тартиб сеюмин маротиба аст ки Комроншоҳи Устопирён дар фаъолияти варзишии худ мавқеи панҷумро дар